aba n'abaturage bakakibaya Kevson Town Council District ni Rukungiri norakatushabe oturi na etombwita nagira ngo buri omwe akatwara ebintu bye bitu omunyanya obahati oriyo mintu y'umugenzi Stanley Musinga no wamurembesa okosi itakariye ere bamuhire ubu arukwenda kuriyegaruza no kuruguza nkantara umwana wekeji kugira ngo mbagana itaka rya tata buri omwe akabagana yasayininga yajya buyamarwa kandi buri omwe amazirwa nibakorese ibintu byabo owabiri n'ekina akagenda yaza gukora ekindi yarga hamwanya gwari babyire ntoke abandi nibatema nagumaho nyonjo wa koti kasitaka kikuru ntuza kukiyo abevemzi b'icyangechi nabo batahire omunshongeji yeto mukishanu wano sharamu wano gumisiza mutahi wawe yeto mukishane niwe kuba kukore cyo cyo rukwenda mugenzi wawe akore iwo kahuro munda umwanya gwo muntu ya developingire ko kubaho okwikirizana kucengana nangwa abandi bona maba recovered umuntu mugamba kintu abantu babiri tumwa kutwenzire Musinga na Nora kunka abandi bona mubareke hatu tukabihereze Steven Nsubuga wa RDC aba district ya Rukungiri ahantu inje kwagira bebemeza kuronda izoba bazahita kari umugenzi bashareho ikina bazhereze omukikoro Nora mama nyagarukirize nti ikanya Musinga jakoze sa chapaso nikurekera ubuyinza nti mujye wano olundako lumnaba musazewo mugende muzijye ku Musinga muziwe mama RDC ayongire yahabura abantu na munonga bicina maka bacina orange enshonga z'amataka onubwire kujitama bakajigonjora bucyare kare mumbanga musojegana abana mbaho kifana nki n'abazukuru mbaho kifana ki munasigara mu nga family obanedda omugenzi Stanley ubu akina amagara genseji akarebekeraho omukatame ubu arukwikiriza okwarukumanya itaka rya Nora hika ina ate Nora nambanja yakazi nazizi mwene kunda amagara gari manajata mwenuko uyari fulpingira gashagwa Dan Basibye aba TV West Tauti kwa mkono ya RDC yaha